Sini tong thai rang sang ha rei maya khe cơ mai thang đi thap la chawe ko mor di chung nor di sini man thai sini tong thai rang sang ha rei maya khe thang đi ta kê beng đi lama no kha som sawi pherang ko gibo sung tai kirilia lama him tini busu ha bibo lam tai korolia kubui ko thoma sei kelang na kha kelam ni thui bai sung no rudi sini man thai sini tong thai rang chaha rei maya khe cơ mai thang di sini specially Delhi Tiprasa team rokno belai khatungka dong thoka tai borokno kha kaham bai khe sing haino hai chobani chiba ya faro sing saimano thanai 5th July 2025 bo sini brother David Mora sini leadership Delhi Agartala to Delhi pedal yatra chengzakha o pedal yatra ni distance pray 2500 kilometers tongo tai borok 5th July ni simi chengai tini hai salo tini 6th September 2025 borok Delhi o phai sopakya tai Delhi o phai sopai mani logi no sini Delhi Tiprasaro asakai khatung khaza kai borok no receive khlainani bagai welcome khlainani bagai kha kamjan oknani bagai tai borok ni full support extend khlainani bagai borok bo jaga phai sopai kam bagai borok no blai ka hambai singobo no news station Simon Kha pokduk ni bisingte tai borok bai keringlai bisingte jedino 5th July 2025 sini brother David Agartala ni simi bini team rokno tuye pedal yatra chengkha ad dini simino Delhi Tiprasa team rok joto khabaksa khansa palbaksa khaye poksap leimani bisingte borok no o jaga khaye kuno kami khlainani bagai tai joto tongnani subida hoite borok bai coordinate khlainani bagai program success khlainani bagai borok kha songjak khani sin Simon Kha aboni bagai Delhi Tiprasa team no blai ka ang khabai khukbai hambai marwo tangai hingkangke o je choba brother David te bini team ro khlai tongo amo kuno dino borok ni particular personal gain ni bagaiya je tinta agenda eba points no ti borok tini himka point number 1 hingkangke tripartite accord eba Tiprasa accord je thanai 2nd March 2024 sign khaimani abono dakti kai implement khainani bagai point number 2 hingkangke Greater Tipraland the article 2 and 3 ni bisingte constitution of India ni bisingte sing the statehood demands hani tong Greater Tipraland abo point number 2 tai point number 3 hingkai illegal immigrants no dakti kai detect khaimani pore borok no delete khlai voter list ni deport khlainani angkha khayo obo particularly suru borok ni demand simia sara Tripura ni Tiprasa rok ni demand in fact whole India ni demand haisi je jagao ni 856 kilometers borders and share khai tong Bangladesh bai kintu a Bangladesh ni Myanmar ni ayang ni nar ni borok je phainero sudu Tripura hasteo simia borok Assam o thango borok Meghalaya o thango Mizoram o thango Delhi hai jaga thango Uttar Pradesh hai jaga thango Bihar hai jaga thango aboni bagai India ni jotto borok
जे नाङै दंमानि आ खरांनो बरफ बिनि तुबि फाइकामोन बागै जों ब्लाइ ब्लाइके हामबाय आइसि ताइ अबनो कयनानि मुसुङो जे 9 तारिख गो 9 सेप्टेम्बर जों जान्तर मन्तर काइसे कतरमा जों सिटिन डेमनस्ट्रेशन खालायजाखै ओ सिटिन डेमनस्ट्रेशन त्रिपुरा राज्यनि गोबांमा एमएलएस गोबांमा मिनिस्टार्स EM MDCs रक्नो बाहायनो हाय इनभाइटेशन लेटर हजाका ताइ जों कक दुखनि बिसिंथि अबबो जों साइमानका जे बरफखौ समर्थन खायनायनि बागै 9 सेप्टेम्बरनि सालो दिल्लीनि जन्तर मन्तर फाइ दङ दाबो जों बयनाय दिल्लीनि प्रसारकनो बरफनो वेलकाम खालायनायनि बागै स्पेशली बरफ वेलकाम खालायनाय सिनि ब्रादार डेभिड ताइ बिनि टीम ओ जागाव दङ सिनि फर्मार CM सिनि सार बुद्ध देबरमा बबो दङ सिनि TWF नि ब्लाइकै तांख्रों तां तंनाय सामुं तां तंनाय सिनि मेडाम काजली देबरमा ताइबो दङ सिनि आता रथिन्द्र जमातिया ताइबो बिनि टीम्स र बरफनो ताबुक जों वेलकाम खालायनाय बागै दिल्ली प्रसारकनि लीडर्स रखनो ताइ बरफनि वारियर्स रखनो आं पयजाव हायसै हामबाय के चेंटिने बेलाय के काक से जतनो फोटो काइसनाले एने ऑल टुगेदर फाइबे जतनो दिल्ली प्रसार वेलकाम फेमबागै बरनो पाइपले हामबाय ताइ हामजाकमा हाइपानो काइसे कक साना मुचुङा अब दिल्लीयाव फाइसक पाइबानो अब चिनि अचिभमेन्ट याइसि अब चिनि गोल बयाइसि चिनि गोल अंका परमानेंट सॉल्यूशन फॉर द त्रिपुरा नेशन डेविड मुरा सिंहाय आसायनाय थैनाय नेता फायनाय थांनाय बेबा त्रिपुरा दफा गोथां तनो नंनायसि बे त्रिपुरा दफा गोथां तनो नंनाय आ त्रिपुरा दफा मोथाङै नारनान थाङाके जेनेरेशन बाय जेनेरेशन कमरिया साक जरातै जों जबा खायमा थानाय गोथां खोनाबागै आरो यगिया साक जरातै यगना बाङै जों जातिक मा थानाय आरो मन संसारनि नियम काइसा रायदा दं साइंटिफिक रायदा मागा दि थियोरि अफ सर्वाइवल इज द स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस थिनांगो गोथां तनाके जबा खायनाय मा थांनाय गोथां तंख्लायना बागै जबा केचेनि यासाक जरातै प्लस जबा कप्लाइं यासाक जरातै जबा खायमा थानाय तैखनो चिनि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन गरै चिनि सॉल्यूशन नाका आबनो एकमात्र उपाय जबा खायनांनाय डेविड मुरा सिंह जेम्स थांनाय फैनाय किन्तु त्रिपुरा कमरियानो नंनायसि जाति दफा कमरियानो नंनाय और जाति दफानि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन नि बागै दिल्ली जरा जे पादल यात्रा खेमनि अम जस्ट बिगिनिंग से पियाबा यक यासाक जरते चबामा खैनाय चिनि गोल दिल्ली व हिमि फाइ दर नारनानिया चिनि गोल हंगाके चिनि परमानेंट सॉल्यूशन न चिनि त्रिपुरा जों हयतो बाक्सा साइमियाना पारावो दैमा नंगिया बरमुरा हाचुगो दैमा नंगिया हाथाय कतर दैमा नंगिया लंत्राय दैमा नंगिया बरक जों मिनारेल वाटर दैखान हर लिमिटेड प्र दिन हाजिरा करे मिया कान्द्रि फालिनाय लामा किनार किनार 200-300 टाका दिनो इनकाम करे जों काम त्रिपुरा किसे मिसे सुनाय र अनेक बरक या ठीक बायसे एक हागायसे बोसोर हिनायनि नम दाम बोसोर हिनाय बरकानो अफ लंके माइसारि हरो बने आ 200 टाका हाजिरा करे जागा 500,000 चबाय रि हरो बने हामजाकमा बने डोनेशन बरने उइस ते बने सुरि माने आमा बायसे किनि आंगर सपायो स्टूडेंट्स यूथ ते जरा बेरोजगार तो नाय दिल्ली बेंगलोर शिलंग गुवाहाटी निजेना हाव रोजगार मा इंगने फातारो थांनि रोजगार ने बागै नै सेलेन खातो बिना तो नाय विभिन्न प्रोफेशनल बरफ लामा काबै ट्राक ड्राइवर हन टैक्सी ड्राइवर हन बने होटेलो सामखाने हन केब सुबाखा केब लामा कबागै काबै रखा केब चारि रखा बरने असक जे यगनाने मुसुंगमानि ते बरने आमसक जे ब्लेसिंग ते बने आमसक जे हामजाकमा ते यगनाने मुसुंगमास यगमा बने दुख बिरमाननि कष्ट आमनि सामो अजे याथे किनि फेमेनो किछु हेसि दरकांगाके तेलंगाना राज्य मानाफ्रो जत पॉलिटिकल पार्टीज फांसन काइस तेलंगाना नि फेवरो किन्तु चिनि त्रिपुरानि पॉलिटिशियन रुजो त ताबो फेवर इयाको जत फांसन इमिया कोन बगे चिनि यगैने फांसन के लाइसेंस किन्तु इंया सा जों चबामा खैनाय आर चिनि पॉलिटिशियन नु फांसा खैना बगे मा सा चगलायनाय इनि फाइया गना बर फाया नायसि इनि हामिया साइ दङो गना बर नि नगो या थिंगमै खुलुमै फन बरनो मा कबमै गाबै खन आं थांनाय बे त्रिपुरा मा थांनाय जरा दखानाव फांसा खै चाबैनाय
piyongnan musung jaya politics with nam musung bon nako chung thangini ya se khulung na kam nai pal pal thanglai nai amte bai phanu ya ke dorkan ke telangana ne hai amte violence khai sama ko ya nang khang ke nijene busago lugoi phanu sung protest khai phanu itihas tori khai phanu dok phanu piyongnan bagi singba sa ke karon dok phanu piyongnan bagai thei kolom tini loge thei phan marnai jorawo ini to Mahatma Gandhi ni lamano follow khai tongo as a Indian India bisingo Mahatma Gandhi civilian Bhagat Singh netai Subhash Chandra Bose tongo muitu narna nai so ini Mahatma Gandhi to upai kring ke netai Subhash Chandra Bose Bhagat Singh lama phan marom nai profulla takin lama phan marom nai hambai